Kikon samla ke Jawai Diocese hak Kshatri jangka Indian Catholic Youth Movement kelap pelong ya ke Youth Fest hak arif kendai terek benai nailar ha Bishop Vincent Kempat Hall Pastoral Center Lombi Sentu Jawai hak ni tamasa ki samla Ufada Ferdinand Khar badai Diocesan Administrator ke Jawai Diocese ulalong kongsan menpimenta ya ke Mas Bukhoi haringat ke jingan lang Ufada Manbha Pakem badai Diocesan Youth Director ke ICYM Jawai Diocese Ufada Ferdinand Khar haba jingkren yaki kon samna ke Jawai Diocese ukhot uwer bakindai em ya kaktin ublei namar hak jinglong samla kinan bon kijing e jingtinju ulong ba ai ke jingem lajong banlong kum ke jingem mukuris ban pen klanya ke jinget ban yang hala ke jongki kijan bad banrap ba ke jinget kum ki kon samla ki dei ban singong tho ya ke jingkodor badon ki kme kpa ki ba pen he pensan ban sineng man krau bad ban tip ya kelinti jongko hok Om menyelek persya eki namar maki kidei kinong lam lenti. Kasamoy terikam barim kelade ban kutno. Namar kejingwan juga kelam COVID-19 lanang penjelan no sashi senam. Hadu senam arajar arpuar da kejingerai lang ke yeng borok kawai. Hakamas bakut ke Indian Catholic Youth Movement Jawai Diocese kelai burom bat sangu ye kikam juga kon samla ki balong kinong kersan barat ba banyarap ye ki para samla ki basyak lingshop ha kejing pang klam kat kum kejingla kejengki hak jinglam usamla mutwa thaba kum presiden kumbayai da bijingmen ban kam jole eski buram besum yepi sen sistem agak youth fest yepi ka youth fest wa ju ishabi yebi jitu betlur ai mesimlang bande ka jitu yugi yo ju ikai namlai ka wi ke jitu kam bina yalap kam bina sakhi yo yang Chris akan diketahui siswi baca kini kita hendak tahu lagi. Ada kejengkemen, ada kejengkemen lain dan hari ini lama. Kamu di aingu yang lain dan hari ini kepuram pada segi cauhi kamu beri jauh kejisuk kejemha bad kejengkemen lagi. Menongkong jemut tam yalap kawa uji suku dia simon bagi wide untuk tong doka ki apostol kuda lai yalap ya kahima yang lai daman go kerki kamasna itu wa gitu wa changkurim le itu kubon kam to i nogikan kijamuki kamu i Petrus ya kijamuki bod ya ujisu teman go kerki ha ke urgent nang kita ke kami alam ke himayo lain bersnang tu nambal gospel hi ko arwan itai kitem itai ye go man le mandorika chang kejiman maturity kejimnong ramba no to apori phi kna furo kan bai hagani juga kami madu khatra chene mo do man to di minor di major person michwa ta khatsan na ta ku khatra mo de tato kapori phi yebi mo hala ka juga kejan kor khat phi la ka jong ka lawe phi la ka jong chim la ka jong kam bunjai na te no mutori te ketika zaman ramba impi menguatan warok video kesakramen dibeskan dan man atat pikam cipai dengan yada yang belai mo bakam ju sakhi yang belai sakhi yang jimha sakhi yang hak kaman di prophet yang tulpa kaman di apostol wahadu wa wahab iti lagi jengim yada yang jengah jungi yang nak tahu lain, ya dah nak tak kita bodoh untuk tiwa kedua ese dua dia lah liu yang nak tak hak, iwara itu tak kapori, wa dayo ikabor hendak kerja berjibuskan, anggar baptisma,
teman yang penselek yang belai